Yes, kananya mbifuriza igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri twuma amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kuri twuma amasaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha kuri twuma amasaha ya mu gitondo. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 26 z'ukwa kane 2025. Muri studio rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutaalamu ni Bwana Karemba Aimable. Bwana Karemba Aimable, umeze neza? Yes, meze neza ndakomeye Moses, kandi mboneraho gusuza abakunzi bo kuri Dunia Nikote TV. Yes, birumvikana turabasuje, ariko kandi tubaye n'ikaze. Bwana Karemba Aimable, turi bujye mu bintu byinshi, ndagira ngo twinjire tubanza dusuza abantu badukurikirana cyane bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari muri Korine Munanira, badukurikirana bari muri Korine ya Tungo, badukurikirana bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine mu Jejuru, bari mu makorine agiye atandukanye Gitega, Bujumbura, Cibitoke, ndetse banadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, abadukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kabo Uganda, Congo, hose bariyo, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bufaransa, bari mu Bubiligi, bari United Kingdom, bari Canada, hose bariyo gatanu kuri kagenzi kako. Bwana Karemba Aimable, twinjiye by'umwihariko ndagira ngo tutaza gutindira abantu, amakuru utuzanye muri ano masaha ku gicamunsi naya imbere yo kugira ngo nanjye nginjiremo. Mu nkuru zidasanzwe rero tuzanye, turagaruka muri ka gahinda gakabije uwitwa Evariste Ndayishimiye afite aka kanya, nyuma y'uko ngo igihugu cy'u Rwanda kigiranye amasezerano n'igihugu cya Congo. Bivuga yuko ano masezerano ari amwe mu masezerano agiye kongera imbaraga mu bijyanye n'ubucuruzi hagati y'igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda. Niko kandi nanone mu zindi nkuru zitandukanye turi bugarukeho rwose zidasanzwe, ku ruhande rwitwa Evariste Ndayishimiye aracyafite ihurizo ryo kwibaza ese uwushyigikiye ku ruhande rw'abanyepolitiki bari mu ishyaka rya CNDD FDD ninde, ko uko umunsi ugenda uzahaza undi, umunota uzahaza undi, isaha izahaza indi, umunsi ugenda uzahaza undi, ariko akomeje kugenda yunguka. Icyitwa abanyepolitike babeshye ko bamushyigikiye, ariko nyamuneka baca ku ruhande bakamuvuga ibibi, cyangwa se bakagaragaza ibikorwa byinshi bitandukanye bigaragaza yuko byanga bikunda uno mugabo ashobora kwisanga ari mu ihurizo rikomeye cyane rwose, yakuwe ku butegetsi cyane, ariko kandi nanone yakuweho n'abamushyigikiye cyangwa se n'abatekereza yuko bakorana nawe, ariko hagati indani hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, bakoreshwa n'abandi batandukanye. FDNB nayo iracyavugwa mu gisirikare, biri kuvuga yuko cyaba kigiye guhagarika imikoranire hagati yacyo ndetse n'igisirikare cya FARDC, nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kubona yuko impamvu zikomeze gukuririza imbaraga z'amakimbirane hagati y'ibihugu bya muri Afurika y'Iburasirazuba, harimo no gukorana n'iki gisirikare cya FDNB, bigaragara yuko gikomeje kongera ingufu hariya za Tanganyika, by'umwihariko hafi y'ibice bya Uvira, kugira ngo barebe uburyo kinibuza M23 bayihagarika, nyuma y'uko M23 itanze itegeko ivuga yuko byanga bikunda mu gihe Tshisekedi Tshilombo yaba akomeje gukorana n'uwitwa Evariste Ndayishimiye mu kuzana abasirikare n'imbonerakure mu gushyigikira ubwicanyi mu gihugu cya Congo. Ibi bishobora guteza ikibazo gikomeye. M23 yavuze yuko ishobora kwirwanira cyangwa se kwirengera mu buryo bwa kinyamwuga. Ubwo birumvikana yuko M23 ishobora kuba yagaba igitero mu mujyi wa Bujumbura cyangwa mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa igafata Red Tabara. Ntituzi muri ubu buryo bwa kinyamwuga uburyo M23 yabikora, ariko ibi ni ibintu M23 yavuze cyane yihanangiza Evariste Ndayishimiye mu guhagarika umusada ari gutanga cyane, ufite uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa mu gihugu cya Congo. Ariko bisa naho byamaze guhagarara bitewe n'uko M23 ibice byose by'ingenzi navuga yuko byaturukagamo abasirikare b'Abarundi, ubu ngubu M23 yamaze kubigota. Ubupenekusu iriyo, mu misozi ya Remera hariya za Uvira iriyo, mu misozi ya Mumosho hariya iriyo, Kamanyura iriyo, no mu bindi byerekezo byariya muri Sud Kivu, Minembwe bariyo, no mu bindi bice bitandukanye, kereka b'abaturage bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bakiri kumvikana cyane bavuga yuko batorohewe na gatoya, abajyanwa mu gisirikare ku gahato ndetse n'abari kwicwa umunsi ku munsi. Ibi bikomeje kugenda biteza ikibazo, ndetse kandi bikagaruka biteza ingaruka zidasanzwe cyane ku ruhande rwa societe civile ya hano mu gihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda yamaganira kure ibi bikorwa bya Evariste Ndayishimiye. Moses, turagaruka kandi nanone ku ruhande rw'Ababiligi. Ingoma Mbiligi
ngo yaba igiye guhagarika imikoranire hagati yayo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Ya myitozo ababiligi batangaga ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi ngo yaba igiye guhagarara bitewe n'uko hari ibyo ababiligi basabye igisirikare cya FDNB cyangwa abanyepolitiki ba hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko byinshi muri byo harimo yuko igihugu cy'u Burundi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bucukurwa hano mu gihugu cy'u Burundi, amabuye menshi ngo nibuza 40% cyangwa 45% agomba kujya mu gihugu cy'u Bubiligi, ariko ibi ngibi Evariste Ndayishimiye yasanze ngo igihugu cy'u Bubiligi kiri kumuhenda cyane, cyitwaje yuko kiri kugenda kimusapotinga mu buryo bwa education, bakamusapotinga mu buryo bwa gisirikare, ariko atari kugira ngo bamugaragaze ko bamukunze, ahubwo ari impamvu za politiki n'izindi zitandukanye. Izi ngizi rero ngo Evariste Ndayishimiye n'abandi banyepolitiki bavuga rumwe nawe n'abatavuga rumwe nawe bamaze gusesengura basanga atari ibintu bikwiriye. Nihangane gato. Yes, ngira ngo Bwana Kalimba Aimable ni byinshi cyane tugiye kuba tugarukaho tuva imuzi n'umuzingo. Ngira ngo hari n'amakuru menshi akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu ngabo z'u Burundi nk'uko wari ubikomojeho gato. Ngira ngo nabyo turaza kuba tujya aho tubirebereho hamwe. Ngira ngo ntabwo yenda ndi bukomeze ngo mpite nkomeze icyitwa impfunyapfunyi, ahubwo reka twinjire mu cyitwa makuru, by'umwihariko tubanze turebere hamwe uko situwasiyo hano mu gihugu cy'u Burundi ihagaze, kuko tugiye kuvuga impfunyapfunyi. Dushobora kwikanga twanavuze impfunyapfunyi gusa kuko amakuru aba ari menshi cyane, dushobora kwikanga twanavuze impfunyapfunyi. Bwana Kalimba Aimable, tugaruka gato ku kijyanye n'imyivumbagatanyo ishobora kuza kuba by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse binavugwa yuko irimo iranategurwa mu gihe uwitwa Agathon Rwasa ndetse n'uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye n'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye, byaba abari ku ruhande rwa Agathon Rwasa ndetse n'abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye bashobora kuza gukomeza kutumvikana, kuko ngira ngo tumaze iminsi tuvuga ati CNDD-FDD iri kugaragaramo kutumvikana, ibi bintu tukabihuza tukabwira abantu nyamara bizagenda gutya, dushobora kuzisanga ibintu byaragenze bitya hano ku butaka bw'u Burundi. Abantu bakavuga ati wa amakuru dufite atari ivumbi rero nuko imyivumbagatanyo itari mu baturage ahubwo iri hagati mu banyapolitike ishobora kuza kubaho. Bwana Kalimba Aimable, se mumboni zawe wowe niki ubona kirimo kiratuma ibi bintu byose mu gihugu cy'u Burundi kumvikana kwamaze kubura? Ese byaba ari amatora, byaba ari ugushaka ko Evariste Ndayishimiye yavaho, bimeze biti? Erega Bwana Moses, abanyarwanda nibo bajya bakunda kuvuga ngo umwere uturutse ibikuru bucya bakwiriye hose. Ntago wakumva uwitwa Evariste Ndayishimiye atari kumvikana n'abanyepolitike ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Ntago wakumva Evariste Ndayishimiye akomeje guhigwa n'iyi Red Tabara. Ntago wakumva Evariste Ndayishimiye atorohewe ngo mbwire yuko no ku ruhande rwa societe civile bari buze koroherwa. Yego. Ikintu ndi kubona aya makimbirane yakomeje kugenda akura umunsi ku munsi. Evariste Ndayishimiye afata umunyepolitike umwe amufunga, amushinja yuko amugambanira, agafata undi akamufunga amushinja yuko amugambanira. Biravuga yuko ari n'inyuruzwa rwose cyane ku ruhande rw'abanyepolitike bagiye banyerezwa aka kanya batazwi ngo barafunzwe cyangwa abandi ntibafunze. Ibi rero ubona yuko byakomeje kugenda biteza ikibazo hano mu gisirikare cy'u Burundi, bavuga bati ariko nubwo turi kurwanira igihugu cyacu mu ruhande rw'abanyepolitike ntabwo ibintu bihagaze neza, nubwo turi kurwanira Evariste Ndayishimiye ibikorwa ari gukora cyane kwiganza ku banyepolitike batavuga rumwe nawe kandi abenshi muri bo bagaragaza n'ingingo z'ukuri, ntabwo ibintu bizashoboka. Ibi bintu rero bikomeje kugenda n'ubundi bigaruka umunsi ku munsi biteza ikibazo ku rwego ruri hejuru, byaje kubyara ikibazo gikomeye, kuko nk'ubu ngubu biravugwa ndetse biranagaragara yuko Evariste Ndayishimiye aka kanya ihurizo arimo niryo kwibaza noneho se ibi bibazo nkomeje kugera mbona mu gihugu cyanjye biraza gukemuka bite? Biraza gukemuka bite? Nicyo kibazo Evariste Ndayishimiye afite, kandi ubona yuko cyamubanye ihurizo ku rwego rudasanzwe. Umunsi ku munsi uko umunsi ugenda uzahaza undi niko turi kubona yuko amatora akomeje kugenda ateza inkeke ku rwego ruri hejuru. Bishobora no gushoboka yuko Evariste Ndayishimiye yanakurwa ku butegetsi n'aya matora ataraba. Moses, bawitonze ako kantu nkandike. Bwana Kalimba Aimable, Perezida Evariste Ndayishimiye birashoboka ko 100% ashobora kwamburwa intebe y'ubuyobozi amatora duteganyije mu mwaka w'2025 atari na karindwi atari yagera.
ngira ngo ibi ni ibintu tumaze iminsi tubabwira tuti mu gihugu cy'u Burundi situation yatari ibintu ntabwo byifashe neza. Tugaruka gato kuri no ngoma mbirigi. Ese ingoma mbirigi niwe wagiye ubikomoza inshuro nyinshi ugenda ubivuga uravuga ati nyamara ababirigi igihugu cy'u Burundi kibitondere nimba ari abantu bamaze igihe kingana gitya bakoze amafuti atagira ingano hano mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika na n'ubu kandi bagikora bakaba barimo barareba igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira bagasa nko bagifatiranye kugira ngo bagire icyo babyereka byiza aho nta nyungu igihugu cy'u Burundi kibishaka mugira ngo ibi bintu wagiye ubivuga inshuro nyinshi uravuga ati uwitwa Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye cyane mbere yo nyuma y'uko bazabona ko ibyo bagomba kumugonga ngo byose atarimo arabitanga. Ngira ngo Bwana Kalimba Aimable ndagira ngo iyi nkuru yinjiremo neza ubundi ubwire abantu ababirigi mu gihugu cy'u Burundi bari bafite akahe kamaro, ese ubu tuvugana barimo barapiki? Ababirigi mu gihugu cy'u Burundi nta kindi kintu bari gukora, ni ugushishikariza cyane abanyepolitike ba kino gihugu cy'u Burundi n'ubundi guhagarara ku ruhande rwabo cyane babereka yuko gukorana nabo bitandukanye n'uko igihugu cy'Ububiligi cyakoranye n'u Rwanda guhera mbere y'1994 ubukoroni bugitangira, basa naho bisegura ku Barundi, ariko birumvikana yuko ni ikimwaro gikomeye cyane ku bintu bakoreye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na hano muri Afurika muri rusange, kuko ntabwo wambwira yuko umukongomani atazi umubirigi ububi bwe, ntabwo wambwira yuko umurundi atazi umubirigi ububi bwe, ariko ibi byose bikomeje kugenda bigaragara cyane yego umunsi ku munsi cyane ku ruhande rw'ababirigi. Ni ibintu bikomeje kugenda biteza inkeke ku rwego hejuru kandi bikanateza ikibazo, kuko uko umunsi ugenda uza haza undi niko turi kubona yuko icyitwa ababirigi Moses, yego ababirigi ubu ngubu biravuga yuko abanyepolitiki ba kino gihugu cy'u Burundi nyuma yo kubona buryo ki bakomeje kugenda babinjirira cyane banabategeka gukoresha ubutunzi bwabo mu buryo bw'amahitamo cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze y'ababirigi, cyane cyane ababirigi intego bari bafite bari bavugaga bati nibuza amabuye y'agaciro acukurwa mu gihugu cy'u Burundi abe make abe menshi, twebwe icyo dushaka nibuza tuzadufata nka 45% cyangwa 50%. Ibi rero biza guteza ikibazo cyane ku ruhande rw'abanyepolitiki ba kino gihugu. Baravuga bati rero Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda cyane agira imbaraga cyane mu gushaka gukorana n'ababirigi, ibi ni ibintu bizateza ikibazo gikomeye iki gihugu cy'u Burundi, kandi ntabwo iki kibazo ni cyiza kizagira ingaruka ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, ahubwo bizaza bigira ikibazo ku ruhande rwa societe civile hano mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu biri kuvuga yuko imikoranire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'Ububiligi ishobora kuba yahagarara mu gihe gitoya, kandi nk'uko amakuru n'ubundi byinshi bikomeje kugenda bituruka hagati mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Nicyo cya mbere buriya ibintu byageze mu nzego za gisirikare biba byakomeye, nicyo cya mbere kuko baravuze bati imyitozo baduhaga ntaho itandukaniye nk'iy'abanyakatari baduhaga, imyitozo baduhaga ntaho itandukaniye n'iy'abanyamerika baduhaga, izi nkunga baduha ntaho zitandukaniye n'izo abongereza Abafaransa cyangwa se abanyamerika baduherezaga, ariko ikiyongereyeho ni amategeko adasanzwe yiyongera kuri izo nkunga bakomeje kuduhereza cyangwa muri ubwo bufasha bakomeje kuduhereza. Bikaba biri kunurwanurwa rero yuko byanga bikunda ababirigi imikoranire ishobora kuba yahagarara mu gihe gitoya hagati y'iki gihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, cyane mu bya gisirikare ndetse no mu bya politiki, dore yuko umubiligi yakwinjiriye buriya aba ashaka kwinjira mu gikari akagera ndetse no mu cyumba indani. Yes, reka tugaruke gato ku mupaka wa Uvira ndetse n'igihugu ku mupaka wa Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Uvira mu kanya gato nta kinyamakuru aremereye yemeza ko ngo ikintu bita Abarundi nyamuneka ngo umuntu arahagarara ngo kajya kubona ameze gutya niwe ujya ubasha kwititiza burangiye ibintu byo kwititiza ntabwo bishobora. Ni ukuvuga ngo umusirikare arahagarara ngo kajya kubona arimo aratiti ngo impamvu ngo amakuru yamaze kujya hanze ko M23 irimo irakorera icyitwa Umurundi ibitangaza ahantu bita muri za Warikare na Uvira bishobora kuza kuba bityo. Abarundi bamaze kumenya M23 bamaze kumenya neza yuko iyo yahagurutse iba yahagurutse, bamaze kumenya yuko iyo yavuze ati imbere ni imbere
ntabwo isubira inyuma, bamaze kubimenyaho ibintu byinshi. None kugeza amagingo baravuga bati nimba yahagurutse muri teritwari ya Rubero igahaguruka muri teritwari ya Walikale na Uvira baratuzira, kandi nibaza Uvira iraza kuba katofu uyu mujyi baraza kuwukuramo tugaruka iwacu kuri kote y'igihugu cy'u Burundi, ndetse baraza kuba bari gukontorora umupaka wacu n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ni ikibazo mu gihe hari kuba hahagaze Kongo yumvikana n'Abarundi harabahagaze umwanzi. Ni ukuvuga ngo ibi byose umurundi ahava akagera byaba uri ku mupaka byaba uri he hose ngo ari kubireba agatitira gutya, kuko ngo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Bwana Kalemba Aimable turagera turagana ku musozo, ese kugeza amagingo ya hari amakuru waba ufite by'umwihariko muri ibice bya za Kibira? Amakuru yo mu Kibira ho nta yandi, ni uko deployment zikomeje gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, bari kudeployinga, ariko bikavugwa yuko FDLR yo ikomeje kwanga cyane gusatira biriya bice, nyuma yuko FDLR yagize gutya rwose igakubitirwa muri ya misozi hariya mu ishyamba ryo mu Kibira, igatakaza abasirikare bayo benshi cyane. Bivuga yuko hari batayo yoherejwe hariya mu ishyamba ryo mu Kibira yari irimo abasirikare barenga 600 ba FDLR, birumvikana yuko aribo bari benshi kurusha abandi. Ibi rero biza kuvuga yuko ko aba FDLR aribo bari bajyanwe ku urugamba cyane, bagashyirwa ku murongo wawo n'inkoni njyarupfu, bakagwamo abarenga mirongo y'imbere, hagapfa abarenga 400. Ibi byateje amakimbirane akomeye cyane hagati y'aba FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, nk'uko amakuru n'ubundi akomeje guturuka hagati mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'uyu mutwe wa FDLR n'abari hafi yabo, bakomeje kuvuga yuko FDLR ikomeje kuvuga yuko mu gihe hadagize igihinduka mu mikoranire hagati yabo n'igisirikare cy'Abarundi, rwose FDLR ishobora kuba yagira gutya igatera intambwe ikisubira mu gisirikare cyako, ikisubira muri Kongo. Ariko nanone bikavuga yuko gusa muri Kongo nabyo bitari buze koroha, kuko amasezerano yabaye hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo mu bijyanye n'ubucuruzi biravugwa, ndetse biri gukekwa yuko no guca FDLR byaba birimo. Birumvikana rero yuko FDLR uyu mutwe rwose ushobora kubura ubuhungiro. Yes, Bwana Kalemba Aimable tugiye kuvuga gakira bugati, ariko ushimire dusubiza aha ngaha. Yego urakoze cyane.